Bonani, umqeqeshi wensizwa lo. So mfowethu yabona lento yokuthi nithandane nentombazane kumele kube umbono wayo intombazane. Kumele kube i-idea yayo intombazane. So ngiqonda ukuthini ngalokho, alright. So yabona wena mfowethu umsebenzi wakho, intombazane ufike uyibone lapha, alright. So mangabe uyibona uyakuyona ufike ukhulume nayo bese uthatha inamba yayo, phinde uhlele usuku lokuthi nibonane. And then mase nibonana ke usuke wenzelana ukuthi nibonane ukuze nizobonda nazane kangcono uzama ukuvula imizwa yayo lapho yabo usuke uvula imizwa yayo ngoba isuyingakwazi isunganendaba nawo but ngenxa ukuthi uzama uhlela usuku ukuthi nibonane ila khona nibonda naye izama ukuthi kufunda ukuthi umuntu kanjani nawe uyifunde ukuthi umuntu kanjani yabo so niyabonda nizama ukuconnecta emotionally naye ingane phinde nikhiphane mawuthi isimo siyavuma imali nayo ikhipha ingane endaweni eright engabizi affordable indawo nisho ukuthi ithombe nindawonye kuhleke kube mnandi wenze njani lapho uvula imizwa yabo uzama ukuconnecta na emotional ukuze lo muntu mangabe ungasekho eduze kwakho uzokwenza njani uzokwazi ukuthi athathe ifoni yakhe akufonele noma ku WhatsApp akubuza impilo ukuthi ikhamba kanjani yabo indaba wena wenza izinto ngendlela efanele so uzama ukuvula imizwa yakhe yabo so umsebenzi wakhe loyo ukuthi lo muntu uyamkhipha noma makuvuma imali ikhona uyamkhipha but into ebalekile ukuthi nihlangane nispend isikhathi ndawonye and then uzama ukwenza ithuba lokuthi ushayisane nento yakho yabo ngoba njengoba ngihlezi ngisho ngithi imlenze iyavuleka ungazange umtshela umuntu ukuthi uyamthanda so ke asikho isidingo sokuthi utatazele ujaha ukutshela intombazane ukuthi uyayithanda so umsebenzi wakho yiloyo wena nje ulokhu uphendula isondo kanjalo uhlela usuku nalo uthi nibonane nispend isikhathi idu yakuvakashela la uhlala khona nispend isikhathi ndawonye uzama ukwenza ithuba lokuthi ushayisane nento yakhona lo muntu akamtshela ukuthi uyamthanda yabo and then yena emva kwesikhathi kuzohamba kuhambe agcine esezibuza naye kahlahle kwenzakalani la yabo ngoba njengoba kutshela mfowethu ukuthi khona amathekeni uthola ukuthi inendoda yayo yabo but inendoda yayo nje kumnandi ku right yonke into but igcwele nangawe yabo so igcwele nangawe iyathanda ukuspend isikhathi nawe nenze nikwenza ukwenziwe ithandane but inkinga isuka la khona wena mangabe usufuna nithandane naye ingane yabo ngoba manje nawo umjida wawo seceleni but wena igcwele nangawe but engathi nje ngenza into yene niyenzayo but ningafiki la khona nitshelana khona ukuthi hayi ngiyakuthanda kanjani yabo so nje khona amathekeni kanjani that's why ngithi mina kuwena akubi idea yakhe lo muntu yokuthi nithandane because kuzohamba isikhathi agcine sekubuza ukuthi kahlahle kwenzakalani lapha wethu noma kubuze ngenye indlela ila khona esefuna wena mfethu ukuthi nibe exclusive nalo muntu yabo so ila khona esefuna wena ukuthi intambo manje uqala uziqondise ukuthi okay mhlambe uyafuna ukuthi nigcine senithandana yabo into kanjalo but nje ingakho ngisho ukuthi relax wena umsebenzi wakhe iloyo yabo ungajaha ukutshela intombazane ukuthi ayithanda ngoba mhlambe lo muntu unendoda yakhe so uyathanda ukuspend isikhathi nawe nenze yonke into yenziwe ithandana njengoba ngichaza but unawo umuntu wakhe yabo so ke ukuthi ngoba ngisho lento futhi ngoba yabona nami ke ngabhekana nesimo esikanjalo khona kade ngisemsebenzini nje eminyaka enedlule cathi unyaka odlule intombazane besisebenza nayo sisebuilding elilodwa nawo yabo so la intombazane senza yonke into eyenziwe ithandana njengoba ngikutshela right ikwenye floor ngikwenye floor so sasivumelene nayo ukuthi ngo1 sizodla lunch ndawonye yabo so ke ushaya u1 ngiyafika office ndayo ngiyanqonqoza umnyango uvuliwe vele so manginqonqoza ngena ngifica ikhuluma nefoni yabo ikhuluma nefoni ibeke ku loudspeaker ikhululekile nje yabo so mangingena mina ngiyambona lo muntu uyatatazela uzama ukukhipha ifoni ku loudspeaker yabo abuye azikhuza jayi yabo so ke bakhulume ke nomjida lo because phela ngeke ngimkhulumise mina ngizolinda ukuthi aqede ukukhuluma nefoni yabo so uma abeqeda ukukhuluma nefoni engakaqedi nje kuvaleliswane umjida ke lo akhuluma naye athi okay ngiyakuthanda ithi again okay sure athi umjida nami ngiyakuthanda athi okay bahlukana so indlela asho ngayo ngiyambona usesaba mina manje sengikhona la because useyabikelwa manje ukuthi sengizomela ngichaze ukuthi ubani yabo kanjani
kanti wayekhuluma nomjida wakhe. So thina siyakwenza ukuthi esikwenzayo but asikaze sitshelane nalo muntu ukuthi siyathandana kanjani. So ngasho ngaphakathi ukuthi yabona kube ngampela kuthiwa ngiyinsizwa etatazela ejaha ukutshela intombazane ukuthi uyayithanda. Ngabe manje buka ngabe iyaqulwa manje ukuthi ubali ukhuluma naye manje yabo cha ngavele nje ngayibala nje kwaleyo ukuthi ubukhuluma nobani ngani cha angihlangene unomuntu wakhe. Okay sengikubonile lokho anginankinga nakho yabo. So saqhubeka senza into yethu namanje sisazwana nayo indaba iyangazi ukuthi ngumjito ozithembayo wangijaha ukutshela intombazane ukuthi ngiyayithanda kanjani cha kumele kube idea yakhe. So ke ngoba sengiyamazi vele nami cha unomuntu wakhe so senze isikwenzayo but yabo unomuntu wakhe na ekugcineni. So uma ngabe emfonela uthi ngikona anginankinga ngoba yena ugcwele ngami but unomuntu wakhe yabo. So ingakho ngithi mfethu funda lezi zinto lothando lamanje akusadinga amagama anzima yabo njengoba ngisho ukuthi idala kwakushelwa ngempela but as much as ingasadingwa amagama anzima sekumele ube aware izinto eziningi kumele usebenzise i-approach relevant esikhathi samanje yabo. Ungatatazeli ingane ingathi ingane mayikwenzela yonke into usujaha ukuyivalela ekhoneni utshothi hayi uyayithanda because uzoyixosha lapho yabo. Thothi nomjida wayo but iyathanda ukuba nawe nenze konke enikwenzayo. Once waqala manje ezamathandane uthothi ingane siyakuhlehlela indaba uyatatazela. Ingakho ngithi kumele kube idea yakhe. Khuleka wena lo muntu uzokukhombisa mangabe sefuna nibe exclusive nibithandana. Khona amasanza azokunikeza wona njengawo lo mbuzo ukuthi kahle kwenzakalani lapha kwethu yabo. Ila khona sekukhombisa ukuthi cha sengiready sengikubonile ukuthi umjito alright esingaphusha naye. So ke ngidinga nawe ukuthi ungitshele phela ukuthi cha hayi usofuna into ekanje yabo. So ungabodatazela lento yamathandana ukuthi nithandane thikeni kumele kube idea yakhe yabo. Once ebamba lapho mfethu yosizakala kakhulu kulo thando lamanje. Uthando lamanje liyabadida abaningi ngoba basabambe izinto ezindala izinto kwakwenziwa ngazo kudala kanti kumele ushintshe manje kumele uphile esikhathini samanje ungaphilisi kwamkhulu wakho kwababa wakho sesadlula isikhathi sakho lesi yabo. So ngiyathemba uyangizwa mfethu sure.